Doğanlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görücüler, dostlar karağınızlar. Ama sizler izlеген taza kandı Şvets torpoklar dostlar. Bu çağrışta satığa çıktı dostlar. Bir çette malumat veriyor ötüyoruz dostlar. Like'ı bas kolda turunuzlar. Kim uşunday Şvets izle olsa videomu bölüşüp kettingizler dostlar. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yaxşısınız mı? Şükür Xudayga. Tak, bu yerde kança baş var hem torpoklar? Biz yarım yaşlı kunacılar bunlar. 10 baş var. 10 baş kunacınlar ha? Tak, vardı bayağısı kanday oku var? Parodalары var. Parodası taza şiişlerden. Taza şvetsleri. Жақсы. Tak, 10 baş dediniz. 10 baş. Ha, İçekeden göstersen bunu. ең жашы эле мисалы о торпок окшойт. Ha yaşlılar şu. Ең чоңу 1,5 жашка чейин болсун. Ha biz yarım yaşka çeyim gider. 1,5 жашка. Bir mal kılan dese öyle. Daha 3-4 aydan keyin kaçırattağı mal kıla öğret. Bir koro olup kalat da. Bir koro ha? Maka. Bir ayda kılam onu. Bir ayda. Tak, bir çetten көргөзөйүн. Көрдүңүздөр мына желиндер. Онда болгон торпок. Булар азыр бүт бары шүбөс, бирөө токол экен, а? Bir ötek olur. 8 aydan 1,5 жашка чейин. Так, булардын баасы канчадан эми? Basın ötediler kumak olunca 70-80'de otat emin. Optum'a 145'ten bolsa verem. Ha tak rozilse ol 1'den alam, 2'den alam bize 160'dan öyle olur. 160'dan öydü. Misалы 1-2 baş. Ha 5 baş alam дегендергечи. 5 baş alam дегендерге сүйлөшөбүз дейт досторум. О уже желиндер уже чёткий, караңыздар. Негизи, так, булар каяктын малдары эми? Bu çüydükü taz var çüydükü. Таза чүйдүк, а? Мына. Эң жашы мына торпок. Олар мына 1,5 жаштар, көрдүңүздөрбү? 10 баш. Так, булардын варианттары барбы жокпу? Varyantları yok, akçalı yaktı varyantları. Только акча, а? Мынакей, буну караңыздар. Высший экени. Birden bu yaka ötkörül de bulacak kaçı. Бери айдайын, Bulacak акыры. ötkörülüç birden. Sandular. Cambaştıdan etli. Мынакей достор, көрдүңүздөрбү? Таза кандуу швецтер. Онда болгон торпоктор. Так, айтылган баадан кеми барбы жокпу? Yok, optum gale oşunca. Anlam yerinde. Доставкасы. Safkası Jet oblası boyunca kol mu uyuşturdu? Jet oblası. Жети областка полный уюштурам дейт достор. Densolukları, bulara şu tazza. Таза бар, а? Taza var, tazza kullanıcılar. Мынакей. Жакшы. Yaxşı. Bu şişi bunlar. Gimalsar da hükümet. Bırak hatta şöyle turup da şu jigitke çoğu bırakmak dep. Мынакей. Мынакей. Ушундай болгон швец кунажындар достор. Бул жерге номерди калтырам экранга. Толук маалыматты аласыздар достор. Сода кыла бересиздер. Эртерээк чалып жетишип калыңыздар достор. Видеону аяктайбыз.